guys, kembali lagi bersama Mas Iqbal nih. Hai Mas Iqbal. Ada Mas Hanif, Mas Reksa, Mas Abdul, Dek Jihun, ada Mas Rama, dan ada Mas Fiski. Hai Mas Fiski. Mas Fiski ini memakai barungan apa ya? Wah, barungan kodok. Kodok apa, Fis? Kodok ngorek nek ndi? Kali. Oh, ngorek nek kali. Kodoknya warna apa ini, Fis? Oh, warna hijau. Ada Mas Rama. Mas Rama memakai barungan? Singa besar. Wah, Mas Rama memakai barungan singa besar. Terus ada Dek Jihun. Halo, guys. Dek Jihun memakai barungan? Hitam. Wah, barungan hitam. Terus Mas Abdul memakai barungan? Jenggotan. Wah, barungan jenggotan. Barungannya jenggotan, guys. Mas Reksa ini memakai barungan? Wah, singa kecil. Mas Iqbal Memakai barungan kepala macan. wah, kepala macan. Mas Hanif buntut macan. Ya saiki Mas Abdul karo Dek Jihun. Ono kancane. Betul. Ini dia. Yo Dek Jihun karo Mas Abdul. Yo saiki Mas Fiski. Fis dipakai Fis. Kualik Fis. Apa tau ini? Juga Fis. Yo wes yo Fiski duduk. Yo saiki Mas Iqbal. Mas Iqbal karo Mas Hanif. Ayo Bel. Kami metu kok.
Peto nip, sing depan urung kok nip. Yo. 1, 2, 3. Piye to bel Iqbal sing api to nang? Iqbal. Sing api. Tak tak. Ojo mubeng tok to bel, diketak-ketak to bel. Ya wes yo Mas Iqbal karo Mas Hanif. Yo saiki Mas Rama. Pahit bu Eli bal. Eli. Ayo Mas Rama. Ayo Le. Yo wes yo Mas Rama. Yo saiki Mas Reza. Reza. Bangsane para gandaro sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Mangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumikira saka sak tengahing alas gagah wati.
Wes ya Mas Reksa. Ayo Dek Siun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, dadah.